Papa ya Johnson, okame ya. Omo nyina afiri obo. Ena twembo akodua. Ena boaje si ama. Ohu, ntu hwa anonto ni nyina afiri obo. A chese wo hwe mu a. Na enom to ase afiri obo. Nti se wo obo ni ba ne so wo ya juntunya, so wo ya proud. Wo ni misame. Wa mu ni ko jina. Sumina kesi. Baba Fante. Enti dem person me say enonto no efiri obo hapa na nonto. Efiri mera nyane ye. Mfa nse omo te amofi ase a omo to domo. Ai. Ena nanom ne di kan eto domo wo kwaku mu ha. A chese nyane ti ekuo bi a yefre no prinsu a ansa na ombeto konkoma enam konkoma no so ana me se yi Kenya menam ne eye kwasi ayanom ebe susu mu ana na mpado ne me ani teacher boate no akanyina ani teacher na Africana ene akame yanom nyina abeso enti ye pagya enom to e wo Ghana man enti ese Ghana mpanifo nyina omo otwa won ne hwe yen sene nene mpadu wu ya ne na ye nu debi yen so ya kachiri yewu amon kan no manya ye sa ane ya pagya no to e wo Ghana man. They say high life music in the future to say. High life music in the future no at the same they say. Oh, em say ushemwa empanifo ne kan say etire bia na ho che. Ye mreso no high life no ne yeto. Na since one say modern boys na buy no mo besesa ne mamu kakra. Nanso no omo nso youth no mo ani je ho. Enti ye nsu won kwan. Ahu. Wo hwe babru mu a em say Timothy Onmano e tosu mienu Timothy Onmano tosu mienu eti na ncheche mu dunan woko kenkan ho a wo se achede bi Onyankopon de ache wo no hwe so ye enye de nkofo beka adwe na wo bokra no de be ye ya bo yes obi boku jira ba bia ka che se we say forget the Onyankopon de ama no yo if say ya yo Timothy Second Timothy 4:14 okwa kan Second Timothy 4:14 okwa kan o se achede bi Onyankopon de ama no hweso na ye adwekura na wo bo ene be odi be ye ya me ma de obi beka Onyankopon na do ba ya entino aduma bi ya de be ma no ro de kura na ese ton no de be ye ya enti nkrofo ano enti de nkrofo beka yo ni penti mi mu atan Pachonia.